Jadi pada petang ini, dan selain pada baja foliar dengan baja frah ini, juga saya nak memperkenalkan pada sahabat-sahabat kita dah ada baja untuk boleh katakan kita boleh selain pada kita tabur, kita spray, dan juga kita disediakan dalam bentuk baja orang cantik. Jadi baja orang cantik ni kita bagi tanaman-tanaman, kalau katakan kita tanam di pasu, lepas itu memang rapat, tak ada ruangan untuk kita tabur. Jadi kita boleh siram. Jadi senang, kita hanya rendam dalam penyiram, tong penyiram. Kalau yang dalam settle sini, kita hanya rendam dalam tong penyiram ini dalam 10 minit hingga 20 minit, lepas itu dah bulat, kita boleh siram.